Lo vha ḓuvha ḽihulwane ḽa u hulisa vhadzulapo vho shelaho mulenzhe nga nḓila i pfadzaho kha masia o fhambananaho. President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vho ṋekedza khuliso dzenedzi ṋamusi. Lushaka nḓila siani ḽa muzika wa Tshivenḓa, Dokotela Vho Irene Mawela ndi vhaṅwe vho wanaho khuliso nga President. The Order of Ikamanga in bronze is hereby awarded to Dr. Matodzi Irene Mawela. Mugudiswa vhanyana vho Desiree Ellis na vhone vho wana khuliso kha u shela vho mulenzhe siani ḽa u takula mutambo wa bola ya vhafumakadzi khathi na u vha havho mugudisi makone wa ṅwaha wa vhafumakadzi dzhangoni ḽa Afrika. I'm completely overwhelmed, but also blessed. We speak about teamwork, and if the team does well, the individuals stand out, and I'm just blessed and fortunate that I'm one of those individuals. But this award is for everybody involved in women's football. Always work on your craft. Make sure that when you get the opportunity that you grab it, because that space that's there doesn't belong to any name. Grab it with both hands and always give the best that you can, because you never know who's watching. Mumwe wa hulisiwa mitamboni ndiye mukaputeni wa timu ya lushaka ya rugby kana dzi Springbok Siya Kolisi. Kolisi ndiye murema u to thoma ranga phanda mabokoboko musi vha tshithuba tshipuka tsha ḽifhasi. Ene muṋe o vha a siho vhutamboni uhu he a vha o imelelwa nga mufumakadzi wawe Vho Rachel Kolisi. Sia is really sad that he can't be here today, and he's sorry that he's missed out. But yeah, incredibly honored and grateful, and it really just has excited me to see. I think we actually don't realize how many amazing South Africans we have in our country. Just before I let you go, Rachel, I mean, his fans are really keen. They're like, how is he doing? Is in them on the mend? You know, what's his current condition now? Yeah, so shame, I know, and we've received so much love and just so much support from so many people, and it's a genuine concern. It's not out of any other place, I believe. He's a very positive person. He's a very resilient person, so he's doing everything he possibly can to get healthy and well again. But he's very much on track for a road to recovery. Kolisi o vhala vhege fhelaho thimuni yawe ya dzi Sharks na u na nyofho dza uri anga balelwa u fhola nga tshifhinga u itela tournament ya tshipuka tsha ḽifhasi ngei France nga ṅwedzi wa Khubvumedzi.